Dobar dan i dobrodošli u uskršnji Buddha Bowl video. Za veganski sir će nam trebati bademi, prehrambeni kvasac, limun, maslinovo ulje, češnjak i sol. Bademe prokuhajte u kipućoj vodi oko 2 minute. Procijedite pa isplahnite hladnom vodom. Bademe zatim ogulite tako da ih malo pritisnete, oni će sami izletjeti iz svoje opne. Ako se teško gule ili ne izlaze, slobodno ih prokuhajte još koju minutu pa pokušajte ponovo. Bademe zatim ubacite u blender. Dodajte češnjak, limunov sok, prehrambeni kvasac, sol i vode po potrebi. Ako imate dobar blender, možete staviti vrlo malo vode tako da dobijete gustu smjesu koju ne treba procijediti kroz gazu preko noći. Ovako dobiveni sir je kremast, ukusan i gotov. Spreman je da se maže, jede, stavlja u pite, paste, musake, lazanje, salate. Ako želite dobiti tvrdi sir, treba ga zapeći. Oblikujte ga rukama, stavite na papir za pečenje pa u pečnicu na 160 stupnjeva oko 15 minuta. Ako želite sir sa tvrđom koricom, možete ga ostaviti i nešto duže dok ne poprimi smećkastu boju. Da bi se još malo stegao, ostavite ga par sati u frižideru. Nakon što isprobate ovaj osnovni recept za veganski sir, možete početi eksperimentirati i usavršiti vlastitu verziju sa raznim dodacima ili začinima. Za pikantnu palentu prvo popržite malo luka na vrućem ulju. Dodajte sol, crvenu papriku, čili i papar pa promiješajte. Dodajte oprane i narezane jablanovače pa pustite nek se peku oko 5 minuta. Zatim dodajte vodu. Kad voda zakipi, dodajte palentu u omjeru 2:1 ili dok se ne stvrdne. Miješajte još koju minutu pa prebacite u drugu posudu. Ovako pripremljena palenta može stajati u frižideru tako da je možete koristiti i sljedeći dan. Za krumpir sa humusom će nam trebati krumpir i humus. Krumpir dobro isperite. Narežite na polovice, pa žlicom ili nekim drugim alatom izrežite sredinu. Ja sam ovdje koristila mjerice za začine koje su okruglog oblika. Premjestite krumpir na papir za pečenje pa svaki od njih malo nauljite. Stavite peći na 190 stupnjeva oko 20 minuta. Ja sam u ovom videu koristila kupovni humus. Stavila sam ga u vrećicu za istiskivanje šlaga i ukrasila krumpire. Brokulu smo isprali i ogulili smo stabiljku. Nju ćemo 5 minuta pariti. Na taj način ćemo očuvati okuse, hranjive sastojke i lijepu zelenu boju. Ako nemate parilicu, možete kratko skuhati u kipućoj vodi. Za salatu će nam trebati crveni i zeleni kupus, mrkva, jabuka, mladi luk i peršin. Kasnije ćemo je začiniti domaćom veganskom majonezom. Prvo naribajte crveni i zeleni kupus. Kupus salatu posolite i promiješajte. Zatim očistite mrkvu i jabuku. Očistite i narežite mladi luk. Mrkvu i jabuku naribajte pa dodajte narezani mladi luk. Narežite peršin na sitno pa i njega dodajte u salatu. Ostavite da odstoji. Za to vrijeme napravite vegansku majonezu. Ulite malo mlijeka u blender pa ga upalite na najjaču brzinu. Kroz malu rupicu na vrhu počnite postepeno dodavati ulje. U jednom trenutku će se smjesa stvrdnuti i tada možete ugasiti blender. Pazite da u startu ne stavite previše sojinog mlijeka, potrebna je vrlo mala količina. Smjesu preselite u posebnu posudu pa dodajte senfa i soli po želji. Dobro promiješajte. U većoj posudi promiješajte kupus salatu sa salatom od mrkve i jabuke. Dodajte vegansku majonezu pa dobro promiješajte. Slobodno dodajte još neke začine po želji. Ovako pripremljena salata može izdržati u frižideru dan, dva. Svi sastojci za Buddha Bowl su gotovi. Uskršnju zdjelu slobodno aranžirajte na svoj način. Koristite tradicionalne namirnice poput rotkvica, mladog luka i proljetne salate. Ako vam se bilo koja namirnica od ovih ne sviđa, zamijenite je s nekom drugom. Želim vam svima sretan Uskrs!